Ibihe byiza ndagusuje kandi nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Njye wumva kuri micro nitwa Peter. Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'2025 tuguye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, aho ngiye kugitangirira mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Leta y'u Rwanda n'iya Antigua and Barbuda bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye arimo nagamije gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi. Mu bindi ndibukubwire ndakubwira ko dosiye y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko dosiye buregamo umukozi wari ushinzwe ibikorwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga na yebe ukurikiranyweho ibyaha birimo iyezandonke yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Ibi n'izindi nkuru zitandukanye ziri kuvugwa mu Rwanda ndabigarukaho, hanyuma njye mu karere k'ibiyaga bigari, nibwo ni hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Mubwire ko leta y'iki gihugu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga WACU, uyu ni Madame Teresa Kayikwamba Wegner, yasabye ambasaderi Alhaji Faridi Kalisa ibisobanuro ku ifungurwa ngo ry'umupaka wa Bunagana n'indi ikoze ku bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 muri icyo gihugu. Kandi ntarahava ndibukubwire ko umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi ni Palais de la Nation, General Frank Ntumbi Bwamunda, ari gukekwaho ngo umugambi wo kugirira nabo mukuru w'igihugu. Ibi n'ibindi bitandukanye biri kuvugwa muri aka karere ndaza kubigarukaho. Ndambuka njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mu isi, nkubwire ko mbihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald J. Trump ngo yongeye kugaragara muri dosiye ya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abana. Byagaragajwe ko mu mwaka w'2003 ari mu bandikiye uyu mugabo ibaruwa bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko yari yujuje icyo gihe. Ibi n'ibindi bitandukanye ndaje mbigarukeho nyuma y'akaruhuko gatoya ngiye gufata ko gucishamo umwanya wo gusoma ku mazi, hanyuma nkaza tubyerekeramo mu buryo burambuye. Leta y'u Rwanda n'iya Antigua and Barbuda byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye arimo nagamije gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi. Muri uyu muhango u Rwanda rwari ruhagarariwe na ambasaderi warwo mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga, mu gihe Antigua and Barbuda byari bihagarariwe na mugenzi we ambasaderi Wilton Webson. Mu masezerano yasinywe harimo agena ko ibihugu byombi bikuyeho visa ku baturage babyo bakoresha pasiporo z'ubwoko butandukanye. Ibi bivuze ko umuturage w'u Rwanda ushaka kugirira uruzinduko muri Antigua and Barbuda nta visa azajya asabwa, ni nako bizajya bigenda ku muturage w'ibi birwa ushaka gusura igihugu cy'u Rwanda. Antigua and Barbuda ni igihugu kigizwe n'ibirwa byinshi biri muri Antigua and Barbuda cyabonye ubwigenge mu mwaka w'1981. Gusa umwami w'Ubwongereza aracyafatwa nk'umuyobozi w'icyo gihugu, aho aba ahagarariwe na guverineri, naho minisitiri w'intebe akayobora guverinoma afatanyije n'inteko ishinga amategeko. Uretse amasezerano y'ibijyanye no gukuraho visa, u Rwanda na Antigua and Barbuda byashyize umukono kandi ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubuzima ndetse n'agena ubufatanye mu by'ubukerarugendo. Iyi ntambwe mu mubano w'ibihugu byombi itewe nyuma y'iminsi mike minisitiri w'ubukerarugendo n'ubwikorezi bwo mu kirere muri Antigua and Barbuda, Charles Max Fernandez, atangaje ko Rwanda ishobora gutangira ingendo zigana mu gihugu cyabo. Uyu mugabo yanavuze ko ibiganiro biramutse bigenze neza, Rwanda ishobora gutangira ingendo zigana mu birwa bya Karayibe mu mwaka utaha, aho yazagira uruhare mu gutwara abashyitsi bazitabira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth izakirwa na Antigua and Barbuda muri 2026. U Rwanda rukomeje gushimangira umubano n'ibihugu byo mu birwa bya Karayibe nyuma y'uruzinduko Perezida Paul Kagame
yahagiriye mu bihe bitandukanye. Mu mwaka wa 2022 ubwo yagiriraga uruzinduko muri Jamaica, Perezida Paul Kagame yavuze ko Afurika na Karayibe bihuriye kuri byinshi bitakurwaho no kuba ibice byombi bitegeranye ku ikarita y'isi. Yagize ati icya mbere tugomba gukora ni ugushyiraho ubwo buryo no gushoboza abatuye muri Karayibe gutembera bakajya mu Rwanda cyangwa se ibindi bice bya Afurika n'abanyafurika bakazi no. Ubwo rero tugomba kureba ikibazo cya visa hagakurwaho iyi ntambamyi, tugashobora kubaka uru rujya n'uruza twumva ko twese dukenerana, twagirirana akamaro. Hari byinshi twakora nk'ubucuruzi n'ibindi. Akomeza agira ati ariko dukeneye gushyira mu bikorwa duhereye ku by'ibanze. Mbere ya byose harimo gushyira abantu ubutumwa tuti kuki bitashoboka ko twarushaho gukorana bya hafi. Reka mpindure ingingo. Diplomasi y'u Rwanda yo iri mu kazi rwose. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau cyangwa mu magambo y'impine bakunze kwita RIB rwatangaje ko dosiye buregamo umukozi wari ushinzwe ibikorwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga. Iki kigo kizwi mu magambo y'impine nka NAYEB, ukurikiranweho ibyaha birimo iyezandonke yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje aya makuru ku mugoroba w'itariki ya 17 z'ukwezi kwa Nyakanga, ubwo yanashimangiraga ko uwo mukozi yamaze gutabwa muri yombi. Yakomeje igaragaza ko ukekwa afunzwe nyuma y'iperereza ryakozwe ku imenyekanisha ry'umutungo we mu rwego rw'umuvunyi, kutavugisha ukuri agamije guhisha inkomoko y'umutungo wiwe. Ubutumwa bw'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bukomeza bugira buti ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge. Dosiye ye ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ubusanzwe iyo dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha buba bufite iminsi 5 yo gukora iperereza no gutegura neza dosiye ikaregerwa urukiko, ariko iyo minsi ishobora kongerwa bitewe n'uko iperereza ryaba ritararangira. Ubushinjacyaha kandi bushobora kuregera dosiye urukiko mu gihe bubona hari ibimenyetso bisaba ko umuntu akurikiranwa afunzwe. Bushobora kandi kumutegeka ibyo yubahiriza mu gihe bugikora iperereza akaba yakurikiranwa adafunzwe, cyangwa bugashyingura dosiye mu gihe nta bimenyetso bimuhamya icyaha byagaragaye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakomeje ruburira ko abantu basabwa kumenyekanisha umutungo wabo mu rwego rw'umuvunyi, kujya bakora imenyekanisha ry'ukuri no kwirinda guhisha imitungo, kuko kunyuranya nabyo bibakururira mu bikorwa bihanwa n'amategeko. Yanashimye kandi abantu bose bakomeje kugira uruhare mu kurwanya ibyaha bimunga ubukungu, batangira amakuru ku gihe ku batanga cyangwa bakakira ruswa, ku bakoresha umwanya w'umurimo barimo mu nyungu zabo bwite, no kubahishira imitungo babonye mu buryo bunyuranye n'amategeko. Itegeko riteganya ko umuntu ukoze kimwe mu bikorwa by'iyezandonke biteganwa cyangwa ugira uruhare mu ishyirahamwe rigamije gukora kimwe muri byo aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'amafaranga y'iyezandonke yakiriye. Kudasobanura inkomoko y'umutungo ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 9 y'itegeko nomero 54 agakwego 2018 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Gihanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'umutungo uwahamijwe icyaha adashobora kugaragaza aho yawukuye mu buryo bwemewe na amategeko. Ngayo nguko RIB yo Ntamikino, ugomba kugaragaza umutungo wawe aho wawukuye cyangwa se ugakurikiranwa na amategeko. Reka nitse gato hanyuma ngaruke twerekeza mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho turi bubihere muri aka karere k'ibiyaga bigari tukagana hakurya cyane y'imbibi iz'uyu mugabane wa Afurika, naho tukareba uko byifashe kuri uyu munsi.
umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Palais de la Nation. Uyu ni General Frank Ntumba Bwamunda ukekwaho umugambi wo kugirira nabo mukuru w'igihugu. General Ntumba n'umwe mu bamaze imyaka myinshi ari abizerwa ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi, akaba yaragize uruhare rukomeye mu byemezo umukuru w'igihugu afata mu rwego rw'igisirikare. Uyu musirikare yagize uruhare rukomeye mu igurwa ry'ibikoresho bigezweho bya gisirikare byifashishijwe mu rugamba rwo kurwanya ihuriro AFC 23 rigenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru nka drone za CH4 zaguzwe mu Bushinwa. Ku mugoroba wo ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa Nyakanga, General Ntumba yahaswe ibibazo n'abashinzwe iperereza ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano CNS ku mugambi wo kugirira nabi Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse bivugwa ko yanahise atabwa muri yombi. Kuri ibi biro niho na General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umujyanama wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa bya gisirikare yahatiwe ibibazo mbere yo gutabwa muri yombi akekwaho gushaka kwica umukuru w'igihugu. Nubwo General Ntumba we yagumye mu nshingano, abashinzwe iperereza bamukurikiraniraga hafi kuko muri Mutarama y'uyu mwaka ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari mu Busuwisi mu nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu, yamenyesheje ko uyu musirikare ari umwe mu bashaka kumukura ku butegetsi. Felix Antoine Tshisekedi yaburiwe n'umushoramari w'umunyamerika ufite ubwenegihugu bwo muri Israel yitwa Moti Kahana wari witabiriye inama y'iri huriro. Kahana ari mu bantu batatu Amerika yohereje i Kinshasa muri Werurwe kugira ngo baganire na Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu ku ifungwa ry'abanyamerika bari bafungiweyo ariko baje kurekurwa binyuze mu zindi nzira. General Ntumba yabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuva muri Nyakanga y'umwaka wa 2020 asimbuye Lieutenant General Jean-Claude Yave Kabeya. Iri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, diplomasi ikomeje gukina amakarita atandukanye. Noneho ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, uyu ni Madame Teresa Kayikwamba Wegner, yasabye Ambasaderi Alhaji Faridi Kalisa ibisobanuro ku ifungurwa ngo ry'umupaka wabonagana n'indi ikoze ku bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 rihanganye na leta y'Kinshasa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Ambasaderi Kalisa yahamagajwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa Nyakanga nyuma y'ibiherutse kuba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata nk'ibiteye impungenge. Madame Kayikwamba yasobanuriye Ambasaderi wa Uganda uko guverinoma y'Kinshasa yababajwe n'icyemezo cyo gufungura iyi mipaka cyafashwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umupaka wabonagana n'indi ihuza Uganda n'ibice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigenzurwa na AFC M23 yafunguwe ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka nyuma yo gutakamba kw'abaturage bagizweho ingaruka n'ifungwa ryayo, cyane cyane abacuruzi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, uyu ni umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhozi Kainerugaba, yatangaje ko abayobozi bose bafunze iyi mipaka bazakorwaho iperereza kuko nta cyakabaye kibuza abaturage gucuruza. Umujyi wa Bunagana wafashwe na AFC 23 kuva muri Kamena y'umwaka wa 2022. Ibikorwa by'ubucuruzi byo ku mupaka waho birahagarara. Leta y'Kinshasa yifuzaga ko imipaka yose ikoze ku bice bigenzurwa n'iri huriro yakomeza gufungwa kugeza igihe izabyisubiriza, nubwo ibugandeho basanze ari amakosa barimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni nta mpamvu yabonye zo gukomeza kwicisha abaturage inzara no kubicisha ubukene kubw'ibibazo biri mu baturanyi be ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bigaragara ko badashaka gukemura mu buryo bwiza kandi bunyuze mu mucyo. Reka nce muri Kenya nanone aho nkubwire ko
Umunyakenya Ruth Chepngetich ufite agahigo ko ku rwego rw'isi mu gusiganwa marato mu bagore yahagaritswe by'agateganyo mu mukino wo gusiganwa mu maguru kubera gukoresha imiti ngo igabanya amatembabuzi mu umubiri. Muri Werurwe y'uyu mwaka wa 2025 nibwo ikigo gishinzwe imyitwarire mu mikino wo gusiganwa ku maguru AIU cyafashe ibizamini uyu mukobwa Ruth kigamije kureba ko ngo adakoresha imiti yongera imbaraga. Mu bizamini byafashwe byagaragaje ko uyu mukinnyi w'imyaka 30 afite imiti akoresha ikagabanya amatembabuzi ari mu mubiri we ku kigero cyo hejuru binyuze mu kunyara cyane. Ibi byita mu rurimi rw'icyongereza bya diuretic hydrochlorothiazide HCTZ. Mu bisanzwe ikigero cy'ibi ibintu bya HCTZ kiba kiri mu mubiri w'umuntu ntabwo kirenga 20 miligrama, kiba iri mu nkari, ariko uyu mukobwa Ruth yasanzwemo ingana n'ibihumbi bigera kuri 3800 miligrama, biri hejuru rwose. Iyi miti ni imiti ikoreshwa n'abaganga igihe bashaka ko umuntu atakaza amatembabuzi ari mu mubiri, ariko ikigo cy'isi gishinzwe kurwanya ibyongerambaraga bitemewe WADA cyayishyize mu itemewe gukoreshwa n'abakinnyi. Uyu mukobwa Ruth yahagaritswe by'agateganyo igihe iperereza rigikomeje ngo harebwe niba akoko yarakoreshaga iyo miti ahanini irinda umukinnyi kubyibuha no kugira ibiro byinshi. Uyu mukinnyi w'imyaka 30 uri mu bakomeye ku isi yaciye agahigo ko ku rwego rw'isi mu gusiganwa marato mu bagore ubwo yegukanaga isiganwa rya Chicago ryabaye mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize w'2024. Ni agahigo ko gukoresha amasaha 2 gusa n'iminota 9 n'amasegonda 56, aba umugore wa mbere ubashije kugira ibihe biri munsi y'amasaha 2 n'iminota 10. Uyu yagabanyije iminota 2 ku gahigo k'amasaha 2 n'iminota 11 n'amasegonda 53 kari karashyizweho n'umunya Ethiopia Atigisti Asefa muri Nzeri y'umwaka w'2023. Reka mve ku mugabane wa Afrika nambuka inyanja ngiye hakurya mu Burayi nkubwire ku gisirikare cya Ukraine cyaciye umuvuno mushya wo kongerera imbaraga abasirikare bahanganye n'Uburusiya kuva muri Gashyantare y'umwaka wa 2022, aho kizajya giha amanota abakoresha drone ku rugamba bashoboye guhitana ubuzima bw'umwanzi. Nyuma yaho impande zombi zitakarije abasirikare benshi muri iyi ntambara, zahisemo gukoresha drone cyane kuko nizo zishobora kugera kure kandi zikangiza ibikoresho byinshi by'umwanzi mu mwanya ushobora kuba muto cyane, kubera ko drone iba ifite kamera. Ibyo yangije byose bifatwa amashusho akoherezwa mu bubiko bw'amakuru bw'abazikoresha. Kuri Ukraine hari itsinda riri mu mujyi wa Kiev ni ku murwa mukuru rikora ubusesenguzi bwimbitse byifashishije ama-ecran nini cyangwa ama-screen kugira ngo rimenye niba abasirikare bageze ku ntego yabo nk'uko babyifuza. Igisirikare cya Ukraine cyatangije gahunda yitwa Arm of Drone Bonus cyangwa E-Points ijyanye n'ibihembo by'amanota ahabwa abasirikare bakoresha neza izi ndege za drone zigenda nta baderevu zifite. Urubuga Brave One ruhuza inzobere muri leta ya Ukraine nizo mu rwego rwa gisirikare rusobanura ko umusirikare uzajya asenya ahantu h'ingenzi h'Uburusiya cyangwa akangiza byinshi akoresheje drone azajya ahabwa amanota menshi. Ruti urugero gusenya intwaro y'umwanzi ifite iminwa myinshi biguhesha amanota agera kuri 50, amanota 40 agahabwa uwasenye igifaru, amanota 20 agahabwa uwacyangije. Abasirikare barwana mu buryo busanzwe nabo ntibibagiranye kuko nabo bazajya bahabwa amanota. Uwishe umusirikare umwe w'Umurusiya azajya ahabwa amanota 6, ahabwe 10 mu gihe yaba amufashe impiri. Minisitiri w'iterambere ry'ikora
ikoranabuhanga mu gihugu cya Ukraine. Uyu yitwa Myakalo Fedorove ni iwe watangije iyi gahunda. Yasobanuye ko ari imibare y'intambara izatuma abasirikare bakoresha neza ibikoresho bike bafite. Ati ntekereza ko mbere ya byose bijyanye n'imibare itagira inenge, ni imibare y'intambara no kumenya uko wakoresha neza cyane ibikoresho bike ufite. Igisirikare cya Ukraine cyafashe uyu muvuno mu gihe abasirikare benshi bari bakomeje gucika intege bitewe nuko bamara igihe kinini ku rugamba badasimbuzwa, ibituma abo Burusiya barusha imbaraga aba basirikare ba Ukraine. Reka mve kuri uyu mugabane w'Uburayi no muri Ukraine n'intambara zabo n'Uburusiya njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru iri kwavugwa nta yindi ni Perezida Donald J. Trump wongeye kugaragara muri dosiye ya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abana. Byagaragajwe ko mu mwaka wa 2003 ari mu bandikiye uyu mugabo ibaruwa bamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko yari yujuje icyo gihe. Kuva tariki ya 15 z'uku kwezi nibwo ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Wall Street Journal cyashyize hanze amakuru y'uko Perezida Donald J. Trump nawe ari mu bifurije isabukuru nziza y'imyaka 50 y'amavuko kuri Epstein Jeffrey. Ibi bikaba byarabaye mbere y'imyaka 3 gusa nyuma atangiye gushinjwa ibyaha birimo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Aya makuru akigera hanze, Donald J. Trump abinyujije ku rubuga rwiwe rwa Truth Social yahise avuga ko agiye kujyana mu nkiko iki kinyamakuru ndetse na nyiracyo yitwa Rupert Murdoch, kuko mbere yabanje kubaburira ababuza kutazashyira hanze amakuru y'ibinyoma. Ati mbere y'uko ikinyamakuru Wall Street Journal ndetse na nyiracyo witwa Rupert Murdoch basohora iriya nkuru, njyewe ubwanjye nari nababuriye mbabuza kuyisohora kubera ko ntabwo ari ukuri, ahubwo ni ibaruwa y'impimbano. Ndababwira ngo nimuyishyira hanze nzabajyana mu nkiko. Umuvugizi wa Wall Street Journal n'ikigo kireberera Drolly Jones and Co-Limited yahakanye ibyavuzwe ko ibyo batangaje atari byo ndetse n'ibyuko Trump agiye kubajyana mu nkiko. Ngayo nguko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero haba hari inkuru uruhuri rwazo zigaruka kuri uyu mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifite agatazirano kwa Uncle Sam. Emerera ngiye gushimira we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi, nkwifurize kugira amahoro n'amahirwe. Dusubire mu zindi ngingo z'ibiganiro turi kugutegurira kandi tunakwifuriza kuza kwinjira muri weekend y'uburyohe uyiyumvira ibiganiro byacu kandi uri updated ku makuru yose tuba twakugejejeho umunsi ku wundi. Reka ugubwe neza rero aho uherereye hose ku isi. Nge nitwa Peter, ninjye wumvaga kuri micro z'Ijwi TV. Dusubire mu masaha ari imbere. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire izabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.